Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei po e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga o ana Atamua I nei aso. Ua maua lava le ofisa o whainga palota, tangata tau whaavalea, tau whaase, ma whai ami o whaatosina. Ma watu ili mtanga luenga o leo mo le lato fo I pito la au o le whai o molianga. O le saunoanga na mai le fionga le komsina, o le ofisa o whainga palota, le sunga tule fua tuia filolo John Stanley. O whamawina le ofisa palota, il whaanga solo ai o le stala o le au palota ili taiminei. E iai le ofisa whaaitu malo uanga I ei tangata palota e whaatumu mo iai ala to le stala online. O le nala sanga I soli tu la fono e pe unta ua pulenga o le ofisa palota. Mai o maua umalava, mai ua whaia fo I iai le whaatatau. Ina ua maita wina e tasi lava le email address o lo la fo mai iai le fia o tal sanga e le stala. Ai ua whautua ina, a whai o le pule nuu, ua ia whawhanga tangata palota o le stala. E soli tu la fono le nā ngā yoinga. Ai pe whaapea foi o ia o le agent mo le suita wa whaolioli o le soli tu la fono foi. Po le whaapea foi o le pule nuu o lo o yailon wha moe e tau wā le whainga palota. O le soli tu la fono foi le nā whainga o lona whaatau mawhawana tangata palota. Mai lava le ofisa o whainga palota I le vai o sonei, ua whai ai nei le suenga I le silia le sefulu tangata palota. Ua atu matusi le whaifi au, ai fasili atu iai le stala o le ofisa palota pena te ilo le whaifi au, ai tali ane le ai. O le tusi na avatu le lato sui tau wafa au lioli. Mai ua whai ane iai suenga le ofisa palota mtu inatu le na sui tau wafa au lioli. I le ofisa o leo mo lia I tau whavalea. E se mai le nā lahpe, le isi sui tau wafa au lioli, wali iputia atu foi. Le alu I fale o tangata palota o lona I tu malo ma la wane tangata e le stala. Ua whaia fo iai suenga a mae au tu inatu I leo mo le whaia o molianga. Ua wha maonia mai fo e le fiuna komsina o le ofisa palota le sunga to le afoa. E whali poti le ua taunu ua tu iate I o tangata, ua tau mo whaia le stala I le pepa whanau o isi tangata. Mai ua watu fo ili namta upu, I le ofisa o leo e molia. Tala tuli lol fa amsinonga fa itu malo I muli nuu. E to ofitu isi mori maua leo lena tula ili ansana fia o fia ia li italva o totolu. Na tawe Samuelu leo na moli mau. Ila la tau pati mai vanga masan iai I vaitele. Peita isate te umalava la tau le sa o Samuelu. Ai o le isi li isa fa apea sa iai ale taimina e vai ma Samuelu. Ai o le sina moli mau sa iai le pasika a Samuelu. Ile tula iai o le fionga mano. Le uso o tupuola mai si umu. Na ia tau e pei o na ia tau toai I le tusipa ia. E le itala noa ia afe pule ai. O mano lea naunu ai moli mau tau o fei lungo le tusipa ia sa lato ia ili fale o tupuola I le aso na alua tu ai fe pule ai. O mano lava lea le uso o tupuola na moli mau ai fo I tupuola. E le iai le mea na la tala noa ai ma fe pule ai. Ai sa le mamao lava mai le fale na la feilo ia I ma fe pule ai. Peita I o le umol moli mau le fionga mano, ma wala au loa, ia moli mau ale li insania le sunga e sau Tanielu o tula ele. O e sau lena tau e Samuelu I lana whaamtalanga tustusia, sa whai ngā lue ngai le vaitaimi leo aperila lu o lua tasi, na la vea aitu au malitino le ta vale mamali wai, peitai. Na tūlai e sau, ma te te e ele whai ngā lue ngā Samuelu ia te ia, aina o atu Samuelu I lona whal insania, o le maasa ninga malo Natali. Sana o le to'atolu lavalan au whaingaluenga o tamatala vau e to'alua, to'atolu lo Natali, ai le on tangata whaingaluenga tū mau. Peitai, e le ainia na wha maumaunga e wha maoni ai lana wha amtalanga, ini tangata sa whaingaluenga ia te ia. Ai na ia toe I oe sa fsosoani Samuelu I lona whala insinia ma wha pēnā foi, pe a o I le lato wha toanga. Peitai na ia moli mau o Samuelu sa whaingaluenga I lisi foi insinia, e ngo ia sa ili Iva Yusu, mai le whaingaluenga tū mau lava Samuelu ia te ia o le tele o taimi sa whaingaluenga ia sa ili. O le moli maulo na sifuru lima, o le isi fo ia li e whailana whala insinia Iva Yusu, le sunga apeni a mina whala au. Ma tau sa whaate ia I le tuua inga o ia whaapea ua wa ese le afio le ta vale ai tipitipil ta vale le Land Cruiser, whai mai leo o le Land Cruiser ale ala ili pule. Ai le ise me whaapea na ana tupu, mai le malamalama I le mea ua tua ia e Samuelu, ai le iwa ailawa ia Samuelu.
O le whale insinia lea le mōli mautus tu sia Samuelu. Sa o ia i male ala e whaasino ane le Land Cruiser le sa fola watu maia. Ma o ina lea e ta'u e Samuelu le na mōli mau. Sa ta'u ane ai le insinia o awa ese le afi e whai ai lisi ta vale. Peitai. Na te ena malosi pe Nyamina le na mōli mau e Samuelu i le tala le insinia o le ta vale o le a tipi ai o le afi e avane e whai ai le pasi. Na i oe pe Nyamina e masani o nalu i le whale insinia o le ala. Ma e malama fo i ta vale. Ai na tele i whaia sa ta vale le ala vanga na ua fisosoani o na totongi le oia. Ma wha amutai loa i na awhesila le loia Samuel o Miss Catherine. Wala au le moli maulo na sifulu ono le sunga papali i Mona Lisa tia iketi. Wasili e luas fulu tau sanga o ngalue i le ofisa o leo. O ia o le sui komsina o mta ngalue ngau leo. O le tau sanga lu o lua tasi sa ia te ia le whailo al suenga o le maliu o tu au. Masa moli maua ia il whaasalonga o ngā luenga malana pito la au i tutono o mta ngā luenga. Pe o le aso lua tasi o aparila lu o lua tasi na watuai le lipoti o whaleata. Ma ave i le vaenga o ta vale afi. Sa tele whaafita au le mta upu le sa ilingo le tangata na maliu ai tu au. Ai mai so whaasalonga i lunga o social media. Mai sa whaatonu le vaenga o le ta vale afi. Mo se team po se vaenga whaapitoe whaia so enga mataita ia e tunia va alotu. Mai sa whai malato whelo ai fo i pe ua maua seisina la vea ile tamana maliu. O le tima va alotu sa au fia ai masua, Mikaele. Sa fsilinga fo i ainga la tane le no whanga na la vea ile ta vale i vaitele. Sa iai fo se camera la tane ilia no whanga na maua ile ta vale to aingo le van noa. Ma whaia iai sa ilinga ai lea i lava. Mai sa tu ai lava ia te ia le whaila. Wa le ini mori mau sa maua. Pei ta ina whaatonu loa ia le komsina. E ave le whaila i le ofisa o ta vale afi. Ave ese le whaila maia e le i iain whaamtalanga o Samuelu ua iai. E whaawau mo le maua Mona Lisa le isia tātou li poti o muli mai. Whaftaila whaafonga anga le tautua whai pea le Samoa Entertainment TV mai Samoa ili nei fo i tula mana Atamua. Whaftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu matangofie ai whaasoe foia.